muraho kandi babyeyi namwe bavandimwe, ubwoko bwacu bw'abanyamurenge nk'uko nababwiye muri audio ya mbere nakoze, nababwiye ngo dufite amaso areba twese ariko ntazi areba ibintu kimwe. Dufite n'ibitekerezo bitekereza ariko ntibitekereza ibintu kimwe. Nimba mugaye bano bantu bo muri timu y'Akagara bagiye kubonana na Perezida Neva ukuriye ubumwe bwa Afurika, ubumwe bwa apana East Africa, ubumwe bwa Afurika, Africa Union, mukabigaye. Ese none se mwebwe mwenyine twaciye abanyamurenge bazacu mugani ngo uhishije inzu ngo ntatazapfunda umutwe. Uyu munsi wa none ko muragaya abagabo b'abanyamurenge bagiye kubonana n'ukuriye ubumwe bwa Afurika. None se kunoneho ko tumeze noneho nk'umwana wahiye mu kwaha, none se dushime ko mutagaya ko ntarumva hano ku rubuga mugaya ba Kanyiki, mugaya Nyarugabo, mugaya bariya bose bafi basumba, mugaya bakorana na Kabila, kandi Kabila ariwe wazanye iriya ntambara iwacu muri Kongo. Abarundi muhamugaye bamaze imyaka ingahe iri iwacu? Mwibuke yuko iriya ntambara y'iwacu official yatangiye mu 2017. Ese abarundi bamaze imyaka ngaho ni muharuro bamaze iminsi ingana gute hari iwacu? Aha abarundi bari bunyine mu bibogobogo niho hari amahoro. N'uyu munsi twaba tuvugana hari abana b'abanyamurenge barashwe, abarundi bafasha babajana Bujumbura kubagura ku busa kwa hiyari yawo ku bushake bwabo. None Kabila watumaze wazanye iriya ntambara iwacu, iriya politike niwe wayishizeho, niwe wabivuze rurarwa, niwe wazanye ibi ngibi byose turimo, iyi ntambara turimo niwe wayizanye, hari kumwe na bene wacu tibicanye ndi barimo kumucayi hari igoma. None ko ntarabona n'umunsi n'umwana ku rubuga nimba mufite iryo shaka ry'ubwoko inguko mubivuga, ko nta munsi n'umwe ndumva mubivugaho, mukaba muvuga kubagiye kubonana na Perezida Neva mutazi n'ibyo babonaniye, mutazi n'ibyo banavuze. Utuvuga se yuko ari mwebwe mufite ko abantu bamenye yuko ari mwebwe mufite ishaka ryinshi ry'abanyamurenge. Ega abanyamurenge twese tuza amakuru, urumva tuza amakuru, mwayavuga mutayavuga, ayo uzi nanjye ndayazi, ayo wirengagiza njyewe nshobora kuyavuga kuko ndayazi, nawe mba nzi ko wayirengagije nuko utawiyavuga. None se uyu munsi tuwashime mwoko muragaya bariya ngaho namwe nimugende mutwereke ubundi muperezida mugomba kubonana nawe noneho kandi muzatubwire n'ibyo mwaganire nawe. Abagiye kubonana n'umuyobozi w'igihugu kandi tuzi yuko ari nabo bariri iwacu, muzaduharurire mutwereke ngo abarundi bishaho. Mubasenyiri iwacu abarundi bari barimo Red Tabara yazanywe nande? Kubera iki muzavuga n'ubundi abantu bazacecekaga mukagira ngo ni mwego muri mukuru, nta kuri mufite. Urumva ibintu byose turabizi, ntabwo turabana aho tugeze muri iyi myaka turimo. Urumva muvuge cyangwa mureke, turaziranye twese turabanyamurenge. Ibibazo biri iwacu turabizi, n'ababizanye n'ababitera turabazi. Habe nubwo ngo bitwerera abandi, ababizanye turabazi, n'amazina yabo turayazi, n'igihe byaziye turabizi, n'icyo bamaze gukora iri iwacu turakizi, n'icyo bakoze turakizi. Nimushake mureke twicecekere, Imana yonyine nizokemura bino bintu, hanyuma nibikemura twese tuzaforowinga tuyoboke igihugu cyacu. Gusa icyo nzi cyo nuko ukuri kuzotsinda, ikinyoma kizotsindwa. Ikinyoma ntikigira intebe, ikinyoma ntikigira intebe, kizacicara cyamara kubona ukuri kigahaguruka ntawe ugihagurukije. Ngo abarundi se turabonye yo bari bazamutse ari benshi aho. Muraho kandi babyeyi namwe bavandimwe, mwaramutse bakozi ba Kayangana TV, aho mwese mugira ibihe byiza. Turabasuhuje mwadukurikira umunsi ku wundi, mwe tubana namwe umunsi ku wundi. Yes, kuko mubyumvise iyo ni audio cyangwa se n'amagambo Papa Eboyi umukinnyi wa filime yakoresheje
nyuma yo kuvuga ngo abaye Akagara official, abaye Akagara ati se bariya bagabo bari baje i Bujumbura b'Akagara ati se bituma tubatuka ati se ko ntabwo turamagana Kanyuka na ba Nyamugabo kuko wajana na Kabila. Buriya hari ibintu Abanyamulenge tugitindaho umuntu nimba ari umupagani nimba ari umukristo bwaca akaba umupagani akagwa timukaza mubitindaho. Abafite imbaraga bamusengera, abatazifite mukamwihorera. Kugeza no masaha Akagara ni abapagani, Akagara ntabwo bakijijwe, ntabwo tuza kubeshanya, Akagara ni abapagani. Hanyuma Papa Boy iwe ntabwo ari umupagani, nta bwenge afite. Ikintu umuntu w'umugabo uje gukenyera amajipo hanyuma akaba Akagara ntabwo byontungura jewe pi kandi amagambo mwumvise avuze ishizeho iyo record nkoresheje yiwe. Papa Boy icambere nta makuru ya ruguru agira, azi gusa amakuru yo kurya imitsima muri Australia, nta makuru ya ruguru afite. Umuntu w'umugabo kuja kuvuga ngo ese Abarundi bishe nde? Wowe kumva ko ufite ubwenge? Nta makuru afite, nta bwenge afite, ntabwo ntafite amakuru y'iwacu, iyo gusa ni nk'abandi bose, ni ukumpagani nk'abandi bose, atazi uburyo kuba mu Mana, akumva ko nawe gusa yopagana kimwe n'abandi. Kurumva ariko Abanyamulenge mu by'ukuri badukurikira, Papa Boy si umuntu mwohana iminota n'itanu kuko iwe nta n'umuntu utawuhari, ni akanwa k'ubusa gusa. Ni ibihe bikorwa Papa Boy akaza akora byotuma abantu bahangayika? Kandi ikigira kabiri, igiti ishamba ntigizwe n'igiti kimwe. Papa Boy ibyo avuga bya mbere ntabyo azi, ntazi ruguru, ntazi intambara yahabaye, ntazi abateye, ntazi abarwana Jessica Omoma. Nyamara uwo ni umuntu wantu woteda mwabaye Akagara yariko ntawo bakagara atariko gusa nyine yavuze, kandi ibyo yavuze ntazi ibyo yavuze. Ejo bundi muzamubona hano kuri kamera aje kuvuga ubusa ibintu bidafatika. Ariko Papa Boy gusa ni byiza ko, kandi ni byiza ko kumenya abantu, kugenda tumenya abantu, kuyera abantu benshi bacishe mu bandi tutahatumenya. Ariko uko tugenda tumenya abantu ni uko Imana atari kuri bitangaza. Twe turuko turagana ku musozi w'urugamba nabwo tukagenda tumenya abantu, uyu ni runaka, ni uyu nguyu, niko ameze. Ariko n'abandi bakicishe please nimwishuke mugaragare ko murutugara. Bizadufasha kubamenya, bizadufasha kumenya abo muri bo. Nibyo mbona. Ariko uriya mugabo ntabwo ari umugabo umuntu yotindaho na buke, nta bwenge afite. Umuntu w'umugabo aza akenyera ufite sebukwe n'abakwe na ba nyirabukwe, hanyuma kuvuga ngo baye Akagara ngo bari abagabo ngo bagiye mu Burundi ngo tubashike, kuja gushimira leta y'u Burundi tuyishimire ngo leta nihaye duha umutekano. Jewe ubabwira uyu nguyu nabonye Abarundi bica ababyeyi batwica, jewe n'aya maso yanje uyu bababwira amakuru narababonye, narwanye nabo, batwitse amazu ndeba, birukanye banyaze inka ndeba. Hanyuma ukaja kumbwira undi muntu ngo yavuze ngo se ibintu bande bishe, uwo muntu no mutindaho ko bari imborogezi gusa. Papa Boy arahaza imitsima hanyuma karaza gukinira ku bantu. Mumwihorere niba mutwaza n'uriya n'umusazi, n'umusazi yabaye umusazi kuva umunsi akenyera amajipo. Niwo munsi byabuze kabisa.